80 манзилро дар деҳаи дӯстӣ ноҳияи Бохтар хатари ба дарёи Вахш рафтан таҳдид мекунад. сокинон аз тарси он ки ногаҳон дарё манзилашонро хароб накунад, шабҳоро берун аз хона рӯз мекунанд. бо вуҷуди он ки мақомоти ноҳияи Бохтар сокинони ин деҳаро дар ҷойҳои бехавф қитъаи замин додааст, вале ба гуфтаи сокинон бо сабаби камбизоатӣ натавонистанд ба он ҷо бикӯчанд. پول نداریم که خونه سازیم. نیمی آقلا و علاخونه و چون آب بود. این یه ماشی جای خوابم قطعی 3 طلبه مکتبم. 3م خونه، 5م خونه، 7م خونه. یه خدم شوهرم چند قراص منی. لای هوچ منم، غش هوچ منم. خواهی من بدونم کیا مرده که چی داشته چون خوب فکرشم من با مجبور در جا خونم بخره کی را بگم اینا کاراست دیگه پابگم قشلاقم صاحبی حلال نداره هر کس ردی من میگه کالوناشم ردی من میگه خردواشم این میان وزیر گپ زدن مو نمیمونه های مومنان که بدو رضا نکه چی و گپ زنیش چی مردی نداشته مو نمیبریم خونه به مردی نه مجبوریم ببریم. маҷрои дарёи Вахш солҳо боз ба ин деҳа таҳдид мекунад. чанд сол пеш масҷид ва мактаби миёна дар ин деҳа аз хуруши дарё хароб шуд. мардум дар баробари таҳдиди хатар ба манзилҳояшон аз қабристони ин деҳа ҳам нигаронанд. оби дарё ба тадриҷ заминҳоро канда дар баробари манзили сокинон чанд қабрро ҳам ба коми худ бурдааст. مثلا چند قبر کنده شما؟ امروز 3 تا اولی همه که دایره اومده قریب تا 200 تا زیاد یا قریب 300 تا زیاد شد همه که او بوده است با خیرش او بود. мақомот ваъда карданд ки барои кӯчондан ва бунёди манзил барои ҳар хонавода 3000 сомонӣ медиҳанд, вале то кунун ин кӯмак ба мардум нарасидааст. дар идораи ҷамоати бохтариён ки деҳаи дӯстӣ дар ҳудуди он ҷойгир аст, аз суҳбат бо хабарнигори озодӣ худдорӣ карданд. дар вилояти Хатлон беш аз 300 минтақаи аҳолинишин аст ки мисли деҳаи дӯстӣ дучори хатари табииянд.